بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميدكي رجب مهم تير من دوس ميوغت كريم مدني علمي خزانة دويست فانساس ديوانا پروگرام أولمنگه می پروگرام کی جامعة السلف سن میڈیا گروپ گولینگ مفدا پروگرام کوم می پروگرام genesdhey کوم هوم دو هگره دیه کوم فشگن اگار جانده أولمنگه می پروگرام کوره دنی واکی خاص موضوع تاکه کانڈلیگن کما واتی تیبه فرونگه سوال تن آماز کرم وانی أولمنگه می موضوع تو ترین اگوتو میرهگه خاص موضوع کی جنی شیطان کی ما rakkaatherivun අදේගෙතුන් තිබෙ ෆුනා නමාදා ගුලේ සුවාල් තක්කුර වෙන අවමනා කො ස්ටුඩියෝ ගා මෙරේ මිති බෙවි ෂේඛ් අහමද් සමීර් බින් ඉබ්‍රාහිම් අද ෂේඛ් මුහම්මද් සිනාන් සුවාල් කරම SMS කුරවානි IL ජෙසම ෆහු සංකල දු කොල්ලවා ෆයිබේ ෆලක් ගෙනන් ජස්සවානි එෆහු දෙන් හතේ හතර හතක SMS කුරවානි තිබෙ උන් සුවාතන් SMS අරියම් වෙස් ෆොනු වෙන IL ජස්සා ෆහු සංකල දු කොල්ලවා ෆ සුවාල ලිවවානි එෆහු දෙන් හතේ හතර හතක SMS කුරවානි අද සමත කරක දන්නවදනා سواتن اسم سريان فرمان هدوان جنة قوتكي IL جسافة حسن كل دو كل وافا سوال ليواني يفهو دين هتر كسم سكراباني هذا آم قوتك جاه ألوان علمي خزانة برنامج فاشني ألوان جي مي خاص موضوعا شيئون أدي ألوان مفهو يكون ألوان مهار مهوا كلني شيئون نامي موضوع كوري بدأ كتما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كوري ريغ برنامج من واحد كافواني مي شفاء لبومجه وسيلة تكابه هذا شفاء لب مفهوجا مي ألوكم rakkaatherivun جه باي كانت تكابه تونج ديوان فارا بسما مي جني شيطانunge وندقوهم فورما كيكشين واقع مهما أبدو سأقول من مي إتكتيك فراتون rakkaatherivun ديني شرعي قطن القدرن جه الكنتكاي دعاتكا ذكرتكا اتشيكياغن تيبون اي هم ابدو ساول ما لازم قراكم نيرم مسلم ميها rakkaatherivun كمغه كيلاغه تريك ابدو ديري ولا مندان اي كومن مي rakkaatherivun كمغه ني فيولتن الون نوت مي تفاتو كنكما gulhigen تفات مناسباتك gulhigen سنتك واردكم بدعاتك اي هم فهميكني وكباوتك بيين وت جني گندگل وفاتي ميهو එකනි කුරංචිය කමෙන්නුගේ ඒ මුස්ලිමුන්ගේ හයාතුක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් දක්වා දෙවවාෆනි කොම්ම කමෙග්ගාවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හඳුම කුර්ආනෙ ගොයි එම්බේ කයිෆානුගේ ෆරාප්පුළු වාරුදෙන් ආසාවේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුරිහා වගුතෙග්ගාස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හඳුම කරබේ zikr කරබේ එමස් වගුතෙග්ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මගුන් ගාෆිල් වෙදියොන් එයි ما النبي صلى الله عليه وسلم دسكد وافا قوتن هم اسلام دين وصول تك اقول بلالا فيكم غانما تبغون فنودا نوانه evs kala muamalat dunyawi kamek ei kuliwarekkam gaayunas enun kamekkam gaas majalekkam gaayunas e majalen not e kuliwaregge sabun Allah subhanahu wa ta'ala hadama kuru miha ekkiba kura evs bawategge amale islam din huddanu kure ei evs halegga insana ghafiluwe gosken wana enage rabbu ge matiwerikama rabbu enage matin enage hitun filagen dawaran ena ghafilumak islam din huddu kura kam ei komme kala kamekkam gaas kuliwarekkam gaayunas adi dunyawi masekatekkam gaayunas evs halegga miha ghafilukum genda evs kan islam din huddanu kure abadus agon tibenjeni midinnevi agon men hituka Allah subhanahu wa ta'ala ge zikr agon men dulun ilah ge zikr abadus agon men tafad munasabat ka gulhigen kiyun ei muslimunna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dashko dewafa kame ege sobo insana midenne jinni shaithoanunge emmeha waswas takun rakkaatherivun insana abadus Allah subhanahu wa ta'ala hanmu kurmah demi honna mere agon men wahadakkan gastu kofawa magan mawdu'a ki madakhilu shaitan li ifsad al qulub insanaage hitta fasad kurmattaka shaytanun insanaage hitta wanna magutaka behegotu kihinenge insanaage hitta shaytana wade gannani emme furtumana agon men kamegge rakkaatherikam waha dakkaruka muhim nukta kihinetto
මේ නුරක්කාතරිකමුගේ මේ නුරක්කාතරිකම එනනි කොන් දිමදිමාල කොන්ත කීතෝ ෂයිතාන ඉන්සාන හර්ෂකන තෙර ආස්මි වන්නනි කොන් ගොතකත්තෝ ඉන්සාන මේ ෆසාද කුරන් කිනෙත්තෝ ඉන්සාන ෂයිතාන වස්වාස් තෙනි කොමාතෝ ෂයිතාන ගොස්තුප්තක එංගිගෙන් අලගොන් මෙන්න ඒ කිබන් රක්කාතරික එංගෙනේ ඒ නේංගෙකම ගවානම ෆහරග්ග ඒනේ මේ ෂයිතානගේ වස්වාසිනද ෂයිතාන ගවා ගෝමෙක්ක නේංගේ ෂයිතාන තබාවේ ඉන්සාන ගාෆිල්කම ගෙතරිය වදගෙ හිඟාදා ෂයිතාන ඉන්සාන හර්ෂකන තෙර වන්න වාහ මෙදකනේ කොමෙන් ජින්නි මොය ඔමෙන් නුන් ඒ හැමකනේ අවුමෙන් තෙර වරක් ගෙනමෙන් එබල නමාත් නුකරා මෙහුන් එබොල නමාත් අලා මෙහුන් එබොල adi zakanu de mehun ebole adi allah subhanahu wa taala haram karabi tafawut kantatto ka mashghulen gule mehun ebole e huri hamen ki shaytana mehunge hittere wadefa mehun hittere ga shaytana ga baaren ga me kommes nisbatan kommes minwaraka ekimi he kiwara emima me e shaytana wanna dorda shaytana wanna maguta kun gotakatto insana shaytana hamala deni ei algon men visnanje nukta rakkaatiru mattaka ki qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan qur'ani إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان واكن كشوري تبامهن فعل وجم عداوة تريكمه فاتخذوه عدوا تبامهن أي عداوة تريكمه بلاغناش ما نك رحمة تريكمه بلا نوغناش إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إينا غوني إينك جماعة ميهم إين التبابا ميهم نركاغ أهلورنكم غومش إمغان إينا دعوتين emima e maguta algomen je bandu kor e maguta kun algomen salame rakkaatherivun kihinetto algomen menna e shaytana dima korani em furta nukta ka algomen faa kollani insana mi fasada unge huriha wasiletteke adi insana tedu magan awmuge suriha wasiletteke magan markazaki magan nukta ki insana ge hik ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hita meduga hadis qurafni ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat salaha sa'irul jasad إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إنسان هاشيكانو غاوي مسكولة إذا صلحت مسكول رانغل وجه صلاح وجه رانغل صالح چكمغا مسكول وجه من صلح الجسد كله إنسان مولي هاشيكانو اكو رانغل وگن وإذا فسدت إيه فساد وجهكم غان إيه خراب وجهكم غان فسد الجسد كله إنسان مولي هي مولي جسد إنسان مولي هاشيكانو اكو فساد وگن دي ألا وهي القلب أي إنسان هيته نيما هيك مي إنسان وكي دمالك دتر كرمغ ماغن مركزك هيته هيوكمغ فراتو بارو گدوجكم غانما إيه كنترول كرا فراتك هيوكمغ فراته هيوامرتكم غانما إيه سام فرق إنسان دتر كران هيوادي ما adi ehita barfora farata ki shaytana waswas takkam gaanama insana datur qur'ani nubayadi mal ehma insana emme boda rakkaatherivun je gunawang ei insana ge hik insana kura komme amalak insana buna basta insana bala belunta insana adonta adi insana hinga hingonta insana ge beerfushun ge gunawonto kura komme amalaki ege hiyani insana ge hitan elamundane amale nuba amalekkam gaanama insana ge hik e amale ge sobun lajji kaluwe me halaku gende ege sobun insana ga amaratu fasada ve insana nubadi mal datur kurmund emma abudus agumen samalwan je algon mege hita ehik algon men rakkaatherikama ko belhetteni algon menge beerufusho gunantan allah subhanahu wa taala kiyeman terive ilahu ga mawgo algon men mi algon men amalta sida ko em furta nukta ko algon men faha kurani insana ga hitashe shaytana mi waswasteni eges effo ga den insana gunantoga shaytana waswasta le dawru kurahin dawru kuram dakama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurab nebetum algon men khulasa ko bay me nukta ta faha kollan kon dimadimala kunto kobato hagigatu game shaytana algon menna dima kora magutakaki ei algon men nge ebbes halegga me algon menna miho kamek kuraruga ekamaga nubaya kemen dakana hem furta men algon faha kollan kit qur'an allah subhanahu wa taala bayan kurafani furta kamaki furtama kamakam me fa kore moti tazyinul batil goy nuba goy riti koddino zinatter koddino ekamaki war rangol war man uni mativeri nuniyam ei war me zinatter riti kamakam ga mistakuna dakka adino e foga den ei furta marhala kit qur'an allah subhanahu wa taala wahi kurafoni la uzayyirana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in timanna shaytana ebonani timanna bimuga eba me honna kankan zinetteriko dakka de hoshime allah subhanahu wa ta'ala haram kore kantata magfurudun wasilata zinetterikamuga faaforikan zinetterikamuga timan ene me honna dakka hoshime wala ughwiyannahum ajma'in adi eba me honna huri ekamuga makarorikamuga terege timan huri ha me gamba hoshime
em ei shaytana kurum da masikke shaytana em furtuman adam alayhi salam ufad me Allah subhanahu wa ta'ala fawqa adam alayhi salam sayida kurum malaikatuna Allah ta'ala amru kura bihindu malaikatun sayida kuri adi ege terega shaytana was iblis ege terega amru ege mihum terega himen ekam ko shaytana mate iblis sajide nukure jinnin tereba mihikam qur'an Allah ta'ala bayan kurafa Allah ta'ala amru nukimanter masobun ege min natija gotun Allah subhanahu wa ta'ala shaytana suwarugen beru kuri shaytana nikameti kurabi qiyamata ajende eduhum feshigen meeda ahmed dan demes insanu magfuradu mattaka enage tajriba etan has aharege tajriba etan bawar mihunaka kofa muamalat mismihun fasadu kurmattaka beenun kopure wasilettaka ege sogun natija take huriyache dane e huriya tajriba ekon agumana kurmat kurum edani algon men duniyen as algon men muli umur ekko mehedu kone gagganak eme digues addiharaka nodihara kahar ekamko shaytanage tajriba ki etan has aharako insana magfuradu mattaka beenun kofa eta gawmegga eta bawar me suluka akhlaqa eta bar sagafettaki ahulwerenna ko sida muamala ko hoda fa tajribataki aliga insana magfuradu mattaka shaytana masay kuranema algon warab boda rakkaatherivun jehe me shaytanage magutok ehme furtama kama ka faha kolli reeti koddeni he amalta reeti kodden me nuba amalta reeti koddege insana labba nuba amalta kam me araganna ko me hada kina ade swakar mesmas kurabani ayel jesema pahustan kule du kollava febe flagnan jesawani pahu den hate ke sms kurabani kuri medeni ilmi khazana ge 250 devana program almanna ko mere studio ko mitbebi الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان سؤالك اسم زين فرون هدوانجنا قلتكي أي الجساب هستم كل دو كل وافا سؤال ليواني أفهم دين هات قسم سكربان مريجي خاص موضوع كي جني شيطان كمان rakkaatherivun هذا الشيخ سنان هذا ميدم مي تي سمير فا كوري فدا هايغتو شيطانا ಗೆ ಎಮೆ ಮುಹಿಮ ಎಕ್ಕಂತ ಬಾತಿಲ್ ಕಂತತ್ತಂ ಏಯಿ ಹೈಗತು ರೀತಿ ಕಂತತ್ತ ಕಮುಗ ದಕ್ಕ ಹೆದು ಅದೆಂ ಫದನ್ ದೇವನ ಕಮೆ ಗೊತು ಕಮ ಏನನಿ mi adi Allah subhanahu wa ta'ala haram korwa fa no ba kantatta kan adi riti nanta digen kantatta zine ter kogge mianani egotum Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anu ga bayan korwa fa ve adam alayhi salam iblisa kanta hinga diye goy ega terega iblis mi hayegatu ene mi bani hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla en haygatu gami ad egas ad adam gefan mi ad Allah subhanahu wa ta'ala adam gefana ekewma mana kore vigas ena mi sifakod deni adam gefana ei egahakun ena mi man adam gefana farikul waf kam gawanam ei hagegatu ga daima swarge mi man adam gefana e ulene mi sawbeke ei egahu mi adegam farikul waf kam gawanama aden fadan halaku uve nudafada ade mativeri kamel libene mi kameke ei mi hagegatu egahum farikul kam gawanam eka migen dehako deni hagegatu ga e ekanta moti hen mi hagegatu ya khilafa moti ennamas shaytana adam ge fan adi iblis mi dakka deni hagegatu ga ei rangalu kamek kamuga e mi egotu ga mi dakka deni ega hagegatu ga algon menge teres mi waraboda faha kollan je ka mi shaytana ge hagegatu enage adi danturata ko terenot ena mi kura kantak teren kame mi nuba kantata ka riti nanta dinun egotu algon men mi haras faha kollan e wajhe bay fahara misalaka ebba fahara misalaka Allah subhanahu wa haram korwa fa bodeti faafataka bay far mi mistan ko tere riti nantan enga bakiya ebba fara bakiya misalaka zine kurun e bakiya masaj kurme ane ba fara bakiya e tahzibe ane ba fara bakiya e hagigatu ga misama gatu honna mi honna ki nota kere mi honna ki hagigatu efat kanta kurang kere mi ma e kanta riti koddi mi riti nannan kiya mista konnan e dakka deni hagigatu ge shaytana ge ad makruwerit kamuge teren himene kamen ei gos kantatan ga riti nanta digen mi honna faalo koddenu aden fadan ane ba fara misalaka mastuwata kete fada ichki ei kan hagigatu ga zamani mi kamaki nota hammi hagigatu taraggiye ki ei kamuga egoto dakka de fada kantatan ena kui kora kan toktere himene kame den hade fadan ane timwana kamaka menani rangalu kan tham ege mi hame ganek ko ka kurinde nabi Allah subhanahu wa ta'ala haram korwa fa kantata takar riti nanta kiyagen ena dakka denu e ganek ko ki Allah subhanahu wa ta'ala amru korwa fa he rangalu kantatan ei hagigatu ga gos kantata kamuga no e fada kantata ka gos nanta digen e kantata
faalu kurun egotun Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anu ga ege misal take mi bayan kor Allah subhanahu wa ta'ala alka hud ge faana abe egotun aswe hud ge faana qawmun ge mihum mi ad hudum ge mi ad hud ge faana dannawani inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin timammen deke godu kale faan tihiri ad hagega tubanak moy kamek ge terege tihiri adem fedan timammen deke gotuga adetimi tiad kale faana ki ham kashons dogu weringe tereng wa mihike engam agona men de hami hagadu mi de ko den hud ge faana ki hagadu tedwere rasulen Allah subhanahu wa ta'ala nabiyye ehennam wes mi ade mistakun anasa shaytana hagatu ga imihunna waswastigi mi dakka deni hud ge faana ki dogu weri kamuga egotan enandigen egotan emin hagatu ege beenuma ki haggomago mistakun ekkiba kurum adema fadan al shoaib ge faana qomuge mihunga wahaka ga aswawe mi ad shoaib ge faana qomuge mihun mi namani lain ittaba'tum shoaiban innakum idhal la khasirun tebamihun ad shoaib ge faana taba wejja kamuga waanam hamakashawun tebamihun ki ei gelli halak wegen waamihun haygatu mi dakka deni shoaib ge faana egowala kandataka shoaib ge faana noge egowalum takki ei hageyadu gelluma halaka gowala kandataka kamuga mi dakka deni hennamas ege mi ege haggu gotaki hagegatu ge mi te ganekkolo e shoaib ge faana gowala gotaki haygadu ga salamek kama falaha kamiyab libigen wa magaki ehengam haygatu ge e maanaga mi ad been korana dem fada agon men kirtu qur'anuge eke dantanuga ekeke rasulunna behegotun ebekalun ad hekon kamage mistakun tere wadaga tima ebekala kiyei sahireke majnuneke ade mi ade sihurweriyeke adem fada moyeke mi sha'ireke mi fada haygatuga mi gowalun takun gowala ol haygatuga mi agon menge mi harga halata balaf kamga winama haygatuga mi fada kantan ebade misalakan islam dinu angawa fagotun Allah subhanahu wa ta'ala rusawa gotun ole mi hunna kiyei tahzib num bayke mi nota mige ta zamanot sadste ka har kurige hayat falsafa ta ka tabawa bayke nota mi eviska taraggi eviska hala ka miniwan kamen hayat ko nudanna bayke mi fada bastan hayat ge hayat mi dakka deni shaytana ifada bastan mi hayat ge heo rangalo kandata ka heo rangalo mi ismi hungei ad gos no ba mi hun kamga mi dakka deni ade mi agat kuram deni ilmi khazana ge 250 devana program मेरे खास मौजूद की जिन्नी शैतान की मारा कातर वो मैं मौजूद के तुरंत बेफुन्ना नमादा गुले की सवाल करे मैं समझ करवानी आई जैसे मैं फाहू हसन करे दो को लवा फे बेफले के नन जैसे वानी या फाहू दें हाथे के समझ करवानी और मैंने को स्टूडियो का मेरे मिति बेबी الشيخ अहमद समीर बिन इब्राहिम द शेख मोहम्मद सिनान शाह मैंने बेस स्वात तंगासवरी नमादा गुले बेस स्वात वरी अदिस मौजूद का कुरिया बड़ात में तमल फाहू स्वात mi kuriga ma sheikh fa kuri bay nukta taka mitanga mi war muhim waagatek hagetuga sheikh wahid abdussalam baili wa bari agona hiwana ma echi kiyal war muhim kanne awmenge ni faafataka riti nanta dinumuga wahaka mitanga mi ibn qayyim rahimahullah mi kuriga sedi bayan kura ayatuga muraduga idala fani وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرم بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها مي شيطانا تباوي ميهم مي الله تعالى حرام كوري كانتك نفسك نفسك ننتك كلمبي فدا مي ننتك كانك مديفاي فسموا الخمر بأم الأفراح مثالك رأي مي امها كولي ورا مجلا افلوge mammakamga emamihun nandine ei meharu mi sheikh faakura baikala faafata dengama ei mi maja kurun wata hingama jessalun kamuga ekahala riti ecchegotuga meswa kurun efoga absalam bali mi foto vidala faani fahumul ladina yusammuna riba bil faida ebamihunne riba ei faada kamuga buni anake vifariges faada riba sone faada em riba ge mehara argument tere interest a loana ni mihengos riba e mona qur'an ulete interest wahake interest harang echennu ehme interest riba interest daruga riba huddewegen de riba buna fe muslim gabu kore harang echek den ha maygota mit faada ge namuga vifar kurumu faada ge islam den huddu kore ehma faada e huriya gotukon libuna sem eti rit kolla friend faada e sam ferigin oti e riba e harang korbe chekam ke eti hudde gosoti kineto de zinati kodde rit kodde wa yusammuna at-tabarruj al-fadhi bi hurriyati al-mar'ah ha muhimme mi
ಬೇರು ತೆರೆ ಅಂಹೆನು ಒರಿಯಾಮು ನೋನಿಯಾಮ್ ಶರೈಗೊತ್ತು ನಿವಾಣು ಎಕಮಲುಂಗೆ ಝೀನತ್ತೆರಿಕಂ ಫಾಳುಕೊ ಹಿಲೇಫಿನು ಕುರುಮಚಿ ನಿಕುಮ ಎಮಿಹು ಝೀನತ್ತೆರಿಕಂ ಫಾಳುಕೊ ಮಿದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತ ತಬರ್ರುಜುನ್ ಸುಫೂರು ನಿಕುಮ ಎಗೊತ್ತ ಬೆ ಅದಬಿ ಕೊನ್ನೊತ ಮಿ ಶರು ಹಿಜಾಬುನ್ ನಿವಾಣುವೆ ಮೀಹಿಂ ಗೊತ್ತರೆ ನಿಕುಮ ಎವಳೆ ಉಳುಮ ಏಕೇನೆ ಹುರ್ರಿಯತುಲ್ ಮರ್ಆ ಅಂಹೆನಾಗ ಮಿನುಂಕ මියාරෝ මිහාර ආගමන්ත්‍රයේ ශියාර්තෝගස් නුදක්කාන මිවාහකතක දෙජින්සු මස්සුනිවා වාහකයා මේ දෙජින්සු ගෑගෝලි වාහකයා එබ්බේ කන ගෑගෝල නෂා වාහකයා සකරාජ්ජාවක සමාසක් කර එන්නු ශියාරයි කොචෙත් අංගෙමයා හග්ගොත අංගෙමයාගේ මිනුවන්ක මියා අංගනුග බාරුගත කරු අංගනුන් මග මුජ්තමෝග අංගනුග දවරු ෆුලා කරු රීති හෙන්නුන්තෝ වර රීති මිහුම් වරෆසෙන් බලාගන් අංගෙ මිහාය එන කදරා ඉස්සතා එනක මකාම් මුජ්තමෝග දිනු mi shiarto dashuk ekam kongame to hingan ege sob ange miha nikmetiyo ange miha fadihebe ange ma gizita karama gelli ange miha jinsi gotun tafad gonata kuravi mihuriya kame deni hamege tere ekam shiarto ekobat ange na minuwank ena karaman hodden enage barugoda kurum eneki mujtamoga muhim dawren ada kurame ekam ge hedu mihuriya achi mi shiarto ekam ege fahatoga forifawani fahish kankan zinetere kurumuge me shaytanage dammali shaytanage me nurakkate reuntan ihama kurimmas miharus esaru masiki kuramun dawe agumenna agula muslimun ekankam samalnuwe ekankam agula mujtama terega midennevi namuga e kehiverikamu terega balaganevi e keherikamu terein algonmenna e sharoi islami imen evves neti hama emihun e genna huriha kamaka emihun e jaha huriha beraka huriha kamaka agum nasham ferin wagoteki mujtama ta fasad halak me dama ebevulu haddwani tafa hisabtan haddwaruga me anhine ena gomurun kommes marhalaga komme tingan henako enhanako jinsi gona kore noniya mita percent ge mihun me ruhumuga abe zine kore mihuriyachi kiweganto ekkala ama dejins masuniuma gagoliuma fahish kankam feturu mujtama ekkum huluwalevi ege evvis kala horohen evvis kala heliyen evvis kala imen neti e huriya kam huluwalema den huriya nubakamage tafa sabdani macchekamugo nubakantettugo wahake dakkani minuwan kama me taraqqiyuma tahzibuma kuriyeruma me ilmi gotu mujtama bina kuruma kamuga mujtamaga emihun bawari kuruma huriya awake rit kudakkane kam huriya achege fahatoga forifawani shaytana ekankan zineteri kurumuge me makarwar rew me hagiyetu shaytana huriya kam zineteri kodde ekam insan ekankan nege wa yusammuna al-ikhtilat المستهتر بالتقدم والتمدن شيء ويسمون الاختلاط دجنس مسونيو غاغولو ميغوتم ميوله اولون اي كوريا راديو تقدم تمدن تهذيبكم ميستكون විශ්නාත එග්මානික අංගනක මිසාදක ෆිරිහොන්නා එක හරිවෙන් උනි ගාගෝලි නොවේ උලෙන් එන විශ්නාෆියම් එයි කටක එයි සාස්තේ කහර කුරි එයි එනෙන් ඉස්සත් එනෙන් මුස්තමෝග එනේකි බේනුන් හිෆේ මිහෙන්නු එනේකි ආගමන මිහාර බනම් ස්කූල් එක ගස් මේ අංගින් කුජ්ජක ෆිරිහින් කුදින්නා ගාගෝලි වේගේ නූලෙන්ඥා නූනියම් එන තංකොල රක්ටේ මේ තංකොල එක හරිවෙන් උලෙන් ගස්තු කරා කොඤ්ඤා ෆිරිහින් කුදින් අංගින් කුදින්නා ගාගෝලි නූලේ කොඤ්ඤා එනේකි මුලින් මිසා කද්දු ෆානා ෆර්මි නූනියම් එනේකි මේ කංග ෂෙයා කරා මෙහෙන් එම් අල්ගොන්මන් තෙරේ කම තවදින නිසාම් තෙරේ සවන දන්නවා කම එම්මෙ කොඩේරන් සුරේස් මිදස්කො දෙනි එක කොනක ෂෙයා කරම බෑරම් එම්මෙ ෆුර්තම් පුලිස් කොල් දහසම් ෆෙරිගන් සම් ඒ ෂෙයා කර එජ්ජින්සා උරියන් ෂෙයා කරම ගොස් දිය බාර ආහාර ස්කූල් තෝනි කුනරුග ෂෙයා නොකර ඇබ්ලස්ට් නෝ උරියන් චි ෂෙයා කො එම් හිසම් ෆෙරිග ෆදීහ හිසම් ෆෙරිග උරියා ලදේ අල්ගොන්මන් තෙරේග කෙන්ඩිගෙන් ගොස් මුජ්තමා එක්ක ෆාහිෂ් කන්තක දනි දෙංගස් වයිසමුන අල් මුගනියා الفاسقة والفجور والعصيان تحت اسم الفن هما يقول لوكيوما لويا نشوما فاحش كنتت الله ورده مهرياكم كوچيغتر تحت اسم الفن فنانو එහෙනුත් ෆන්නානු ගවහ දෙක්කීම දැන් මෙන්නසෙන් ඒ ලවකියාමේ නරාමේ ඩාන්ස් කරාමේ බෙරජාමේ ඒ ෆන්නානු අගමනු කියයි එමිහුන් කිය හඩිච්චි වාගෙන උදක් එමිහුන් දක්කා මේ මෑදරින් කුරුමති කියන් උඳගුවා වරුගේ මේ කියන් හේවනවා වරුගේ අමිල්ලෙන් අගොන් වකි රාක වකි මියුසික් එක අඩු දරුග ඇති කීම ජීනෙත්තරනේ කොමියකු වාහ දක්කා බහුරුවන් එච්චි කියාවේ නුබාචි එයි මේ හඩිච්චි නෙන්නමස් එවුරියා එච්චෙක් ෆොරවනි කෝච් නමගත් ෆන්නානු हम फन्नानुंगे रीत तरिंगे विदुर फिल्मी उदरस हत्तावस मी हम रीत एकम कोच तो मेहंगन हम हत्तास फाहिश कंत देंगे आगुन में तेरे गेचे जीने तेरे को दीफानी कांगु जीने तेरे को शैतान जीने तेरे को दिन कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करा हुन ए शैतान आग मगे फावत मिस्ट को जीने तेरे को दिन कुल्लु हादा लियजदिबु कुलूबन नास इला फुहशिहिम व खुबथिहिम मिहुरिया का मगी करो मिकरो एमी होंगे फाहिश कंत शैतान आगे फाहिश मगदक मिस्ट को जीने तेरे को दिन मटका මිතා මිහිඟ හගීගි කන්තත්තු ගාක මිස්තකුන්න කියා දීෆියම් එචි ගබෝනු කරාන එචි හඩි කෙම හොන්නේ ගෑන
em e nafsu gota gabonu kan kiyeto den zeenet ekon reeti kodden ek washagen ni zeenet terikam ofellani luma foga den e horiha kam fatura madin e shaytanage magutan astu hagigato agum ekan kom war bod samalu anje memme kurin shefa kuri fadan mi heokantata nubakan kan otoga nandiru me dekota kurin agun fa kurin heokam ekkam goanam eiden mulu mujtamaoga heo mihunna heo gottaka sunnata hadisa miwaga dekku med mi ladu ganna mi sunnata ke bunun ladu ganna met eko mi meena mi hege style bunun ei mi meena football kulun teriyek note meena film star ge noni meena fannanek ge style bunun ei hama hevila bunun eti balaga na eko mi sunnata ke bunun ladu ganna me ei munin ehem fikurek ge me hekam balaga shaytana eti zine teriko den ekot shaytana eti kulen ekot ei medu efekam nun e ma kuriga agomen duniya ge tarihum fenifuri kanta de mulin mes mi baawto heokam ekkam go anama ekankam shaytana mistam kurumati ga hadiko ekankama ekankun kura mihun mistam kurumati ga hadiko egotan eba mehun amal to kormandani inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkazibin huda alayhi salam ebe hun e qaum mehun buni kade faanu tie moyeke kade faanu ki moyeke moyekame ki tere gut haran me fennani adi doghoda mehun terine kade faanu wefa wani adi tabay mehun wes buni kayamti tabawani moyekash ei kiyende ei ekankan agon mege mihar bahuram bunanam e war daru daraja kam kol ede ma daru kame egutan ulun ei ma dakkam fassogtuna maaduko miha somobastik rodehifa zikur ko tasbih ko mide ma katukam mi agon mujtamoga mihun dekege nekam kobato e buna me tarakkiyek namade zakat roden hajjik ulemba wakigote bahattam wahigote tabawanje waki mihin ei tarakkiya tahsib ei mi zamanuge style min hacce mi shaytana hore hacce mani zineter ko de fege terege insana magfur degen hala ko den Musa alayhi salam gata Allah subhanahu wa ta'ala rasulun kam ga fonu bi mi Fir'aun gata fonu bi Musa ga fana Harun fonu Fir'aun ki gata bon Fir'aun was mista kunnan e dawat hadi kore qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima ويذهبا بطريقتكم المثلى بوني مي دي سيهور ورين اكم بيت موسى غفانا هارون غفانا ميتي ما دي سيهور ورين اس انگه كورن يولن كيك كون كمك كورن يولن එමි එබේෆුලන් ගෝවාලෙ විචි දාවන් හිදා තෙදුමක් ෆිරෝණු අලුවෙති කො මිස්තකුන් සලාම කරන් ගෝවාලෙ එකම කිනෙත්තු එදාවත් හඩිකොල් ලිගෙ බල්ලා එමි මන ෆිරෝණ බුනනි ෆිරෝණ කවුම් බින්න හාදානි ලසාහිරානි යුරීදානි අන් යුඛරිජාකුම් මින් අර්දිකුම් මිදේ සිහුර වරින් බේනුමනි කලෙමෙන්ගේ බිමුන් කලෙමෙන් රෂුන් කලෙමෙන් නෙරලාෂ් බස්මි රෂුන් නෙරේ මිහෙද්දක ලෙබ්බනවාන් ويذهب بطريقتكم المثلى ادي كلامن تيون ولا ريتي گوي كلامن سغاف زمان سور كلامن ولم گوي كلامن كابا فان ولم گوي كلامن زمان سور ميتون گوي آديا اخلاق سلوك منگنا ميوريا اچ دو كلا گوتكن كنتتك فتراش بهم بينمن ويذهب بطريقتكم المثلى كلامن امام مت دو كلا گوتك گناشه مي دميهم بينمن ايما ام مي نورو هيكنتمي راشون بيركل نرون نرلو අනෙක් කොළඹ ආරුග බයකු එබේග මච්චන් ආදේ ෆොයි මේ සගාෆතා කන්තත් දූකල කන්තත් එකෙන් එබෑම හුන්තරේ ගෙන්නන් උලේකමුග එබෑම හුන් ෆාලු කුර එහෙම මුසගෆානු ගෙන්න විදා ඔතස් බෑග හඩි කුර හැම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රසූලු කමන් ෆොරම කුරීග එක එෆාන කෙ එමිහුන් අමිල් එක එෆාන නන්දෙවුනි නන්දෙවි නන්දිනි අල් අමීන් محمد الأمين أمانة محمد إمن دن إمن ترى مشهور محمد الأمين رسولكم مكوري إكم رسولكم وداعة تيما إسلام دعوة تاعن يعني حقّا وداعة تيما ده كيف أنا قرآنك إميهم بني بس قرآنك الله سبحانه بيان كراف ساحر سحروري كاهن كيو مي كاهنك شاعرك لمبريك مجنونك بوغافرميك مويفرميك ميهم එක එෆානුගේ තසවුර් එක එෆානුගේ මේ ශක්සියත හඩි කරුම නතිජා කොබත් එමිහුන්ම එක එෆානේ රසූල්කම කුරීගේ එක එෆානු අම එබේෆුණු එමිහුන් කබූල් කුරි රීත් රංගලු හේවලෆා සාලිහ් මිහෙ ගොතු එනොස් ඉස්ලාමි දාවතාගම් වඩාගතීම දෙන් ෂයිතානා එබජෙහෙ කොම මෙස් දාවත හඩි කරුමගේ අන මගේ කොබත් දාවතා ගන්න මිහුන් නමතුක මිස්තංග දුක ශක්කුතක සුභාත මුෆෙත් ඒ හැම එකේ එමිහුන් දාවත මසක දුකොලා ගේගතිබේ එරෙමින් වාගේ නුදක්කා එකම එමිහුන් ඉස්ලාමි දාවත ෆතරන් උලේක වඤ්ඤා දාවත මාදා නික්මෝලේක වඤ්ඤා කොම්මස් ගොතකුන් ෂයිතානා බලානේ e mago kharab kuret fasad kuret e goteki emihun na meduga tafatu
huturnan tafat lagabtaka ehuriya etchen alwagen ehama shaytanaga zinet shaytana ekkankam magut faturago mistak men farat ekkiba kurmataka e dawatun ekkiba kurmataka ehen noniyam kum meh baki miya kuttaka semma waha kanu dakkan ehma mistakunge mi tereyega shaytana ekule mi dawrume eggoteke mi honna behegotun gos waha dakkagen mi dogu waha dakka mistak hituka nafrat emna me dufet ege sobum hagga mistak onna magu banduwegen dane haggu mistak onna me annani haggu danna bege farat ilmungani fati bege farat isam ferege mistakun eme honna gulun kenigen dan ani gotteke emi hun terega mi heokama masay ko rabayge terega adawet terega nafrata ruliverika mufadda kummes gotakum mi dawat kharab kuru mattaka masay kurun ei shaytanaga kurin alma bayan kuru fadan shaytanaga etan has aharege tajribai ei abada abadu eti masay kurum da gonge algon me kankama samaluwe rakkaatherivun at almanas beswadana suwadaki huwa fenum fennani birweri sifayegga hunna echen as alagonduge karuga hifa maran ule tan alagondu salama bang ule iru evves gotaka alagonduge adu nunikume ekam geetere wa kattatan enge ekam emihunna kavves nugoe ehiyaka miyako as taluwalima heleveni eru karuteren birweri ade nikume ei kivegento kive wa kametto admi awmen me kurim me phone me genesim program toga me aliga me awun dannawana denneveni ei hama warak gaate hama sihuruge kame nuniyam jinnige undagule befa horo ei hofen egota fenuma miha egota hifetuma ekama kiyama shaytanaga undagu for african warbod hekkeden jeheni agumen mehar vejje program edrege rukiya ayatstu kiwa e ayat me nanga wagen hoddo wagen echi takuraru kiwon fettema den hama engi wadanna beska undagule sas kure konne maneki eka undagule hori den takuraru kon e fenak kiwagen fenabba nuniyam takuraru kon ayat kiwa adam feshima Allah rad kurbi hama nagawan agumen farwaga wara digu me silsila ko program hinga jam kinekam farwa kuri gendan den khulasa ko banana miha shari wajib tak rakkaatherivun den manaki farad first namaz miha rakkaatherivun jehen ed muslim ekam goanam kom halta sen kuranjen maj Allah haram kore kan tundur rakkaatherivun me hinduna hawiruge zikur tak du'a takya men Allah hadratun shifa ngai dannawa gine suratul baqara ayatul kursi fada ayat men kiwa takrar kurum fishim Allah irad kurbi hama salame ban Allah miha wakil ko fa miha aqida rangol ko fa Allah subhanahu wa ta'ala kan shifa de bani ilahu kamen irad kura fi ek manche bar for ones frata nuaka ilahu wakil ko ilahu hadrat madadan edi en insanuge madada du kolla fa meken Allah tima tawajjuh ilahu tima mun kurmet ko fikum gan Allah subhanahu wa ta'ala tibaya nasr devanakam yaqin kama yakum masaki farim Allah irad kurbiya tibaya balin shifa libene shademesini hama awara gulun huri swade nidafuwa birur hofem fennati alogonoge angaharuge darifulu alogana wakin nunidam wegen ule mikamuge halle vidal defanto ena nida iru adako kommeriyaku nida gadiga kiyenje surattaka duata bes kiyume admi hama kurin alu denne hama kama behuda se ruqiya ga ayat ne shura go mawdu gule ayat kiyawalima hisam ferigen ene mi undagu ebes kala undagule ihsas kore ekam goana meg mane ki efada kamen horiye efaru kiyama farage ihsas no esam takrar ko kiyawalima hagetu undagu wana ekara undagule hurejjikam gawana ma den mi jinni shaytanunge undagu forima mi fora hisabun feshigen den e ayat kiyese zikurta kiyese egmane ki wanuma fahuga den algon men merwanuge kuri algon men rakkaatherikam nunagiye faharega deeterekum wadijjam den anekka wessama kiyes wanute ki asarata kumusara kunna ema gina dos nagafana e kaman e names sama farwa irad kure gendiya mama rangal wan den algon men manase den mi amille kom beflokase kureveto ham ballo ar boda beflon kare wadagatum bor bodan ham kom beflok samille mifada kankan kureveto e kommen mi waki mihe kan noni nukurwena kamennun adi waki mihe gata dimawar bodan ham amille nafsu amille kureka goten hodun e dine gotun emme rangalu gotekki Allah alam shadin swaleki firimiha shaytanage furun sadama kurman abimiha konkametto koddeveni firimiha eggotekos namade nukure ade mi haqiqatan ba misaka shayt mi misaka mi sual ke baad demas sade furta mi firimiha namad nukura masade adi ham fadan ya ki shaytana ki ban kine to sadama kurmunta ka abimiha konkametto firimiha koddeveni
ade mi ade she samir go waka baambe die fadan hagigatuga mi he kontaka miha lobi u makino te fada kanta kuruma miha ge hituga mi ada kuruma kiya den fada kanta kurahi u makiyei ekan kamuga sawo mi shaytana ge waswas ta kanta ko mi salame vegen dane kam enka misa ka binna firina den fada darinna haygatuga mi huriha farataka ve haygatuga ehi teriwami wagi veriwami he kanta kuruma namadu kuruma sunne namata kuruma roda hifuma mi fada kanta kan ehi terumuga sawun haygatuga shaytana ge waswas ta kon sadame vegen dan aden fada getere ge sadame kamattaka suratul baqara suratul al imran kiyoma aden fada getere wannero kenje duwa taka ge nukunnero kiya duwa taka khairo kenje mi duaya mi fada duwa ta kiyoma kiye sawun shaytana undugun sadame vegen dan kame enka misala kan abimiha firimiha hadan ko devidan fada kanta takuran ekan kamattaka hiwaru westevidan de namadu nukura masjid hagigatuga ehem masalen hagigatuga namadu hagigatuga mi kurma jehne warabboda masay kuran jehne namadu ke islam den rukun takuteren er rukun hagigatuga me muhimu vegen wa er rukun e komme duhega faswagutu algonmen e bojhe namadu kuran e bojhe e namadu lomaki e bodu vegen wa faafen e hagigatuga islam din gaswani mi farud fas namaz ek waguttahu algon men jehen ada kurmatta kamasay koran namadan hagigatuga rakkaatherivun ki namaz algon men mi qaim kurmaki ei e waguttahu ga ena mi allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko de wafa gotuge matin enamaten algon men ada kurun em evsage tin namaz ko fa hanwa hatar namaz ko fa egotan evsage do kollagen enwan ekbel ham fas namaz hagat kurmatta ka gadala masake koran jehne egotan namaz do kolluma kinot wagutun gastuga fas kurma ke bodu wegen wa fa fa bayin ilmeren e vidalwe gastuge gotan namaz do kolluma ki ei miha dinu vesperu wegen dane kamuga rasul hadis furta vese kama begotun eburi waiduge bas furtan as enkam egotun miha misalaka namada behe muhimmu fote nota namada ge muhimmu kama behe fote firimi ha dinuma nota fada fote kiuma shawgweri kam feduma nota fada dini daruseng ade homa firimi ha ge shawgweri kam feduma mi fada kanta ki hayodo kore vidane kantat Allah adesso ancora mesmo scrovani ai el sistema posta con le due con la va febe flegge nan jasani fa den hate hatrate che scrovani suatan sms derian foron haddo anjane gotaki ai el jassa posta con le due con la va fa sual liwani fa den hate hatrate che scrovani almana ko studio ko mere miti bevi الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان إن شاء الله من نبارك من نقول السلام عليكم أحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن كبات سؤالك سؤال كانون SMS سؤال دنا على فكرة مدين دنا ورانا مي سؤال ده مي روس مي كم ورا نصيحتي لوامي هنا مس ورا يبغى جواب تاني تانقول دوسي بيفلو على ميرا شغل وامي راجبو ما هو جب كوري أدرك وقت كنا ما دكا دين راجبو ما جه حتى سمي هو فاها كوري دين وهيرا كوتي كنا ما دسي بكورا هم قطع هم شعبا ما هو سني نما دين بكورا دين ميواكتا دين رودا سما يبغى فاهم أتارستو هو راجبو ما هو إسلام يراجع كيا فستين راجبو باي هندوستوس ميواكا تفسير كو كيا دين أبورنتي قيامة نامن جندي أبورني فاو زمانة كسولا كامي هو ناني ولا فولا كذا نبي كنت كاوا كتي دين ألون حسابن دو كل دافع جدال النكران يا لو كذا شيء جدال دو فاي غوينه كيا وادي وفا غوتين هم ميكو يتنقل تفسير جواب على سمير على سيناريو عارفهم يا كون رجتوي ميتي مرة فشين جت أطلع هذا بقى أنا قلت شو ad kuri rega program galgun men ni wah dakka fawane hama bara tafsil ko rajob moga khas evs alukame veto a behe gotun agol men hama magan gote usuli gotun alukam gengulen je vishnu warangala kiyadi fawane alukame kam alukamen alukame kan nukurwene shawre gotun dalile neti mane ki alukama ka me desharuten hama anjen ei ikhlas tarik Allah subhanahu wa ta'ala taka kure kam kamon em farate e bare ko fe Allah ta'ala kun qabul nukurwa devana shartaki mi almutabaa islam deen ge islam shariatu ka qur'an nuwata ma nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnatun e alukama ka dalilat ehnnuni alukamen amille kan alukama kan nuhede algon men mi rajob moga adi hemma hekam ga sagum danna faane alukame waki wagute alukama kan algon khas kurun khas kurakam gaanama misalaka rajob moga hatavis uniyam 26 uniyam 25 uniyam rajob moga hatare waki alukame kurun alukame kandala nama suwalake rajomo hateregga e alukame kurumge men ei namad ekkam gavis
නමාදක සාතුක සුන්න නමාද කුරුන් හුද්දකම එකම මිසාලක මියක දෙකෙනි රජෝමෝග හතරෙග්ග දෙරකොතු නමාදක කුරුන් හතරන දොහ රේග දෙරකොතු නමාද කුරේ මෑකම දෙකේ කොන් එනේ දෙකුනි හතරෙන් ඒ ખાસකම එමෙජේ හතරක කුර්ආනු නෝනි සුන්නතුන් දලීල ඔන්නන්ජේ නතිජා මාගම අමිලක ખાસෙන් නුකුර නෝනි මේ නමාද වකි අදදෙන් එන ખાસ කුරි අර්රකොතු වකි නමාද එන ගබූල් කුරන වකි අර්රකොතු වකි ખાસ නමාද කුරන් ඔන්නක එමෙජම් එවස් ජෙන් දලීලෙන් ඔන්න නතිජක මුගාන අමිල්ලෙන් එච්චි උෆෙද්දෙනි දීන අමිල්ලෙන් එච්චි වෙද්දෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුරාවනි من أحدث في أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد timan kayfaanak me shariatu deen go nekkame deenikame gotu ala waddam fikම ගානම එච්ච රද්දු කරන එච්ච කබූල් නුකර වෙන එක මානෙක එම්විම මේ ei duhe khas kurun kam gaves waki wagute khas kurun kam gaves waki adade khas kurun kam gayen mes nuniya waki wattamaka waki waktafalin algomne khas kam dekun kam gayen mes ein komme kam ka qur'an not hadisun dalil onnen jen dalil nekkame gaanama suwalaki misal algomne damahenga me jadile kura kam gaana suwalaki rajomo ghatais vilere rasulullah sallallahu alaihi wasallam waki khas alukame ga diruhe suwalaki jawabaki diruhe kam gaanama suwalaki kobahe dalil kobahe hadis kom fotegge hoti hadis fot rasul sallam faraplu sahamagu nagulu en arna men as ekayfa rajamon hatash viderega not rajamon haterega nun shabama fan videre khas namade kurekum sah sanadun sabit ko as seben heye nekkam gawanama ayake suwalaki erege pura alkamage dharmaya savli be kamen heye dharmaya savli be kamake bunafikamage maneki me dharmaya savli be kamake bunafiyege maneki ekayfa nekam bayan ko difenneti අවගමන ධර්මයාසව ලිබෙනේ ખાસ මුනාසබත ෆාහ කුරන් ඔබ්වා එකමක සුන්නතුන් දලිය නැති එකමක ධර්මයාසව ලිබෙනේ ખાસ මුනාසබත එකම අවගමන දෙකේ එක ඔන්නේ ගමානේකි වරම් මතවර ධර්මයාසව ලිබෙනේ ખાસ අලකම කුරන් ખાસ රේන් එහා මතවර රේන් ඔබ්වා එකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයා නුකුර බෆරුවා ෆතිය එමියක බුනේ නුසිදක් දජබු හතාස් විරේක ධර්මයාසව බොතුම් වරම් මෑම් මතවර අලකම ශරෝ කුරේ වරේකේ එහෙනස් erega sharo kurefa alokame wahaka e shariyata gen fono be sahiba kiyadi fennete bunaveni eki ada kamen noi agum hitane ben hakama kure danne no agum nge bunaveni agum men amalun dalil kuran ehen ereki war sawabu mamate reke ajomun hatais nota hatare none afa none shabama fana velere faha kurun ei dharma ya sabaga matweri kameke ei ehem bejjiyamu ekamaga dalil neti saharna ekam faha kur matweri kamekam aharan deke komanya ege maaneki aharan nge bunaveni evom matweri dharma ya sawabu gere ekefan aruna bayan koddi faneti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurafan evves rasuluku wade nugannave e ummataka dharma ya sawabu libene evves kamen ebe funna banghana ko forwa evves rasuluk alukam gotu manfa kwan huriya kame ekefan bayan koddi fan adi agolmenna ekankam go sobun me gelluma halakwan emme magute ekefan bayan koddi bafan evves kamen istandunuka forwa fa nek එහෙම අවගොන් මෙන් එක්ත දවා කරන් ඒ වර බඩ ගෝහෙන් අගේත ඕන විශ්නා ෆිකු කරන්ජේ මීහු සුන්නතුක සාබිත කන්තක හබඩක ෆෝරියන් හොරේ එකංකම ගනෝ හැම අවගොන් මෙදක වාගේ ගුලේකම ෂයතාන එකමකෝ ෂයතාන ගාමරත් එකමකෝ ඒ සුන්නතුන් සාබිත නූන්කම කේබුන ෆියම් ඒ බිදුවේ කේබුන ෆිය ඛුරාෆිකම කේබුන ෆියම් ඒ සම්ෆරින් ඒ නගමුලි හතරදම් එකමකෝ හේද කරන්නේ ශරුයි දලිය නැති මිසාරක බල්ලෝ රජ්මි රබීල් මුබාරක ෆාහ කරන සුන්නතුන් සාබිත වාකම නෝනේ dalil nete gunaruga bar ama bayemme amuko namaz qura mehum bes eduga bare kekkuma bare maludu heduma ekama tayyare gutum edu namaz nukuran adi amudu namaz nukura mehum bes eduga baradu maludu kiyemben boluga rumalan taakihalan eggen aneggen eden edadu eduga sedi namaz nukon ham eggen maludu kiyafa fasate rufiya 200 rufiya aneggen 300 400 miki kunat rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobinne me awun ladu wanne assabe kanu ekefan deke lobin nukurak awun kinito quran tiwan ballwa rasul sallallahu duni du kore viruga qur'an e fotege jama qura fe nungoti mushaf qur'an awun meki afa echi huri me fafuttake liwe ekefan ge kolos jama kore maneki e fotege gota kanungoti abu qur'an khilafatuga me qur'an hiddas qarin verin shahiduwan fettima umar qur'an abu qur'an gata wadaage mitalwanne abu kore timan kalege fana birfugam wadagane me qur'an na meduga ahulu kitabin e qur'an gelling emengutun diehen qur'an gelli danete ei kivendo qur'an leifur enmes qur'an hiddas ashabe kunun gatul wegen shahid wegen diyama e qur'anum bay geldanti aharam birugane ehme timanne fene effotaka qur'an jama kor
abu quran kiyutu vidalu kayfa taf'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah sallam kihinen heyye allah rasul nukurwa kamen aharan qurani mi konkametto qur'an jama kono bunimas kambodo wadan bidu ko vedant abu quran vidalu wallahi huwa fi khair allah gandi buna me hekomek allah ufen hima kuran jiyar එක මනා කුරා ඉච්චෙන්නේ එහෙම විම එක එෆන ලිව්වා ෆෙත්ත ජමා කුරා එකම ඒති අවම කුරම මෙහෙන කොන්කමත් එෆ් ෆොතක ජමා එහෙම විම අබු කුර්ෆාන් වාහදකම් ගෙන්දෙවි එහෙසම් ෆෙරින් අබු උස්මේ අබු කුර්ෆාන් උමර් ෆාන් වාහදකම් ගෙන්දෙ එහෙසම් ෆෙරින් අබු කුර්ෆාන් විස්තිමාඩාගෙන් මේකම කි ෂාරයි මසාරිල් මුර්සලාගේ තෙරේක ෂාරයි ගතුන් කුරේ දානකම එයි අල්ලාහ් ෆෙන් හිමා කුරන්ජේ දෙන් කාගොත එකම් කුරන් හවාල කරන සයිද් ඉබ්නු සාබිත් එම්මෙ ෆහුන් කීත කුර්ආන් එක එෆන කියා විදාල දෙවි එම්මෙ ෆහුග අස්සාබේ කන්තරෙන් බේෆුල මනකි රසූල් සල්ලල්ලාහු දුනිය දුකර විහාර දෙෆාර කුර්ආන් මුරාජා කර ජිබ්‍රීල් ෆාන් වඩාගෙන ඒගේ ෆහුන් කුර්ආන් එක එෆන කියා දෙ බේෆුල සයිද් ඉබ්නු සාබිත් කි නෙම කුර්ආන මන්සූඛ ෆුර ආයත් කුරියා චෙන් වඩාගෙන සයිද් ඉබ්නු සාබිත් රදියල්ලාහු අන්හු ගෙන්නෙවි අබු කුර්ආන් බල වඩාන් ගෙන්නෙවි විදාලු තිමන්න අබු කුර්ආන් ගාත වඩාන් යරු උමර් ෆාන් ඉන්නේ වාහකෙ නුදක්කේ බඩුන් ඉන්නේ ඛලීෆා වාහදක්කන් විදාලු කුර්ආන් එෆතක ජමා කරන් තිමන් කන් ෆෙන් වඩාගෙන කීකත විදාලු කයිෆ තෆඅලානි ෂයිअन ලම් යෆඅලහු රසූල් සම් කිහිනෙන් හෙය අල්ලාහ් රසූල් නුකුරාම කයම් දෙවියන් කුර්ආන් මේ කුර්ආන් ව ජමා කරන වාහදක්කේ දෙකේන වාහක ශාරීකුතුන් දලීල් අවගොන් මෙන්නගේ ලිබෙන් හුරි साफ सोरी में मकसद एक कुरवे कंतत कुरवन अस्साबे करन कंपोड वडांग मे दळगुन मे एत सते करपोते नमाज एत बार तस्बीह का जिक्र ते अमिल हदादा मे गेनी सुन्नतुन दलील नति साफ कोन्नति मिकंकम की हम हेयकंतक मिदenne कुरान जमा कुरन अस्साबे करन बेरम फुलम एकम एबे फुलम कंपोड वडांग मिंबर කීනත් අලගොන් එකංකන් දීනි මේ දීනු ගනෙක්කන්ත තන් අල වද්දාගෙන බිරුවරිකම නැති මාලුතකා zikurතකා තවා දෙච්චි කියා මුනාසබතකා චිෆා කර හේවනුවන් adi ekama behut echebune den anakka bono bonaen mihar anna dande bekon ko bahe dalil hadis awamna genesti algona mi perwa wa dakkana ekam kurasha kiya hadis genesti dalil genesti algon mi beno sunnata amal kur algon beno yokote biyada me ekam kur ata isere fa kur nuniam makire fa kur dalilin awamna genesti ma algon bona algon me ken ramadan ma fawde reten ihya kur diruash hadis ebor hem hadis neti dalil neti e kura masekke lobot muslim akon nakhtum e kura masekken hama eta baawar duhege kura tasbiheta zikurta eta rega hela tiben tikura namata ge huraje baatile bekaro ingadan hem algon me alukam kuraru ya kashor kurange beje me alukam ge egmachi dalilo ekkemet babbe fulun zikurta namata duata ka achi me dua tantarum hodagen e duaen otima ge alifan ronwa dua ege duaen otima ge warragen 40 ge alifan halsa nohinga dua e duae donye gojjam done warakunwa dua mi kochta kuruan ge boy adi ge guruwan otaka ge anda ekam e duaen ojja naanda den ege duae libeto ehi faage mi eko karen me dua war khas dua ma koch shirku ibarat me nechi bidu age ibarat me nechi bala insana rakkaatherivun sunnatun sabit dua e bot enge ene nufude ekam kunude e kiyara bone ban ti kam kunu mi ma barago dechi mi dua kiya fi haddiha has rasul bekal mudarma aswab addiha has rasul bekal dharma aswab ami lesikunu bisni masenge algon me dua kiyan haddiha sahabinna addiha rasul bekal aswab no libenek ekam en echi fenijam ege hifaage bidua khurafat terefage ege hifa midamani kibegen shaytana ga amarutan ehem begamacchen ihawran eden sunnata mihun durukurani shaytana ehema algon kuraruga visnan jene timanna me huriya waguten ede kuraru me huriya kandate kuraru hagigatu gas mi kamaki kashorum bes sharigotun huddakam eta kashoru kuran jene henu neka algon menge kura kiya zikurta kura namautan e bekar beenmen ecche beenmen nen ecche gotuga qiyamaddu wegin gadan Allah alam almenge mirege wagutu hamunni mana alwanna ko mere studio ga baar wadagennavi tibbi Sheikh Muhammad Samir bin Ibrahim da Sheikh Muhammad Sinan kurimidi ilmi khazana ge 250 devana program ad inshallah men hafta ge homa dogori anakas ilmi khazana ge muling a program kan tibana badda kollana uriya beefna warba shukriya jazakumullah khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh